Ntugo yaroyo nenderea kungwira kurwana na ntano chiari mbondi ya kurwana na ontubwito ngeretwe ni Nicholas Sangok detrimanite na tungeria banjori nchekego chokaniria kanywa kudiria onyumobo burabukuruki nekagita atungira bahani bagitete egamba kurwana na ntano chiari ende bakyolo tankiama yanga bakyuga egotonyera nendegeria yaore kurwana na ontubo Nicholas Chabari na kulikidia rutano iroreta kinyagi ku na onto ntano ino chiana bare china amainyangia amaingikire muturire gwa mwana mwari urarikitie na gutanwa ntano ino uma kuringana na ripoti ile onaneria no ithiete na mbe na kuonekana muno kaunti ya Meru. FGM ire tumite twithira turi antu kuya narua Meru County to 18.7% ire kurukite the national indicator against 15% at the national level. Kwa hivyo yetwira Meru County bando are no bagweta atia no bagutano ho tumbo tethania tukeya twinthe twi community tukeya tukaua tukureana na ntano kuma ngekuru kuma akuru kuma nthaka kuma twana rutano rutina maana thaibura bwina maana ikithomo na itwithirite twina cases kinya imbingi okura kwingi watiri matwana itutano kinya tunini reto aciaro woreo so itukuria professionals but wati ku safeguard maisha ya twana twetu totwali gitumi gitumite atongeria kuma akiri anti FGM board wamwe na ndateri ibakioto ke mono mwari mono babaroga na mantu megie ntano chiana bare batiri manana akuru obanjori barara kuru na boba etigiritie ati yuma ntano iriku na bakathi na mbe na gwichiumanire gutigira ikurwigwa nacio twithirite tukiarira cia kurubanjori twibere ibatu wate njara ibatu wate mbaru kihenda tumba kutethia ana betu no ntuntura yetu ya Meru ni sokete na nyuma embe ire sokete na nyuma no ntuba mantu yatu kilukitie mbere imantu yatu mbo tutethia ya ntano. Katika ile vita la FGM tunatumia mbinu mbili. Mbinu ya kwanza ni ile ambayo tunaita community dialogue, kuongea na jamii. Mbinu ya pili ni ile ambayo tunaita law enforcement, utekelezaji wa sheria. Niko na furaha kwa sababu kwa ile maongezi ambayo tumekuwa nayo siku ya leo, wazee wanakataa kwamba ukeketaji ikiwe kwamba ni mila ambayo ni potofu, mila ambayo imepitwa na wakati, na inabidi sasa sisi zote tuweze kuachana na hiyo mila ambayo imepitwa na wakati. Akurubanjori kuma ruare bakajukia tua era bajukirie 1954 kuya areba tano bakajukia tua tukajukia tua nene no ntokwithirwa areba utanwa no te atue kujukua muno ni administration na rino tukuona mantu ya ukurukithia tukuona twingirie ture akurura tu kira twagwatana akuru ba empowered nikenda tukera antu betu uria tukuthukia ana betu itugwiritu akuru betu batwitikiria nuntu mantu jara bagita ya tiurotheri na tuona tukiakuthia declaration baka ya kithai kulani muntu ora usupport tano ciari declaration ate muntu muka kana nto murume uroka watikana itana mwana omwari ya community batitu muruma ya community batizo tethira twina uciano nwe ntugo ya roa Alamisi kwina mworoto wa kwithirwa kwina kigomano kinene mairi ithatu gya kwariria mantu megie ntano chiana bare akuru baba banjori iborotete kinya kiarakiri mabitha abaukaria mono bathirikari gukurukira machibu na nini ibao nuntu bakira bakuga kinya antu bagwato baba enyangitie ana bare batithio matagaria bwega ende ndap kukumekinya antu baba ingi muno anthu batekwenda kumbona nuntu wono bisisi tu cia thirikari weta machibu yara maingi yanenkairwo mbeca baetikiria kwatananwa na nyo yetakiri we atikwira netikirite lakini ethero akimenya batu tweta twi champions kana activist yontumia mana activist weta wata muntu waikia kwa polisi kinya bweta araita arite itondo biawe na nenkana na uyo teke nkonenkanira nara nkona wa ombicha na kwatuka ntiona wonthikira kesi eu ikamila milwa muntu ora kuripotete ukiya kuona ainyumeku kagutisia kinya maisha kwa tukua akuru tukaingilia na to ingilia muankane ndeko kethra nikato ende ko borithi ne kethra ne biachara bakoyukia no ntote mwana omwe wate kana kono Meru aita kotini tuiba no kore kotini awati atani
kana mucheru atanete ikakwona thirikari ni ata thirikari yomba kwithura ekira mantu iwe kiona utekesi no mweta kotini na iba gwatawa tondu bu ni aere biashara ya preserve ma chief na ndi kinya akuru bakagwata kana activists bakagwata mantu yau yationa right ndene koti cietu ira biashara kondu bu tukuwa nayo barita ngugi akuru bagutonya na ngugi tukarwa nio na thirikari no bwithiro bwe tayari kufacilitate ya akuru banjurie ncheke. Mara mingi wakati wale ambao wanaitwa perpetrators, wale ambao wamefanya kosa la FGM wakipelekwa kotini ama wakikamatwa, tunakuanga na shida moja ya kwamba ile ambao tunaita evidence ama witnesses, wale ambao wanapaswa kutoa taarifa ama kuandika taarifa kuhusu hilo tendo la ukeketaji huwa wanakosekana, kwa sababu jamii kwa ujumla haijakubali kwamba ukeketaji unadhuru afya na vile vile sasa ni kinyume ya sheria. Komege Benoth, Betan Class, Chabare.